Okay, Perusi. Karame. Naje reka kubaza akabazo gatoya gusa. Yego. Umurenge iwacu. Umurenge iwacu ni ibihe biryo bakundaga kurya cyane? Iwacu umurenge. Imurenge bakunda kurya imyumbati, bagasomeza n'amata, bakarya ibirayi, n'isogo, akaraje. Ikindi kintu kimwe bakunda kurya n'ibishimbo. Ikindi kimwe bakunda kurya cyane umutsima. Urakoze cyane, urakoze. Umutsima wawe witaga gute uwo mutsima? Gatimbo. Abana bo kukabingo ndazi ko muzi nka ijambo rivuga ngo iyo bavuze ngo iriya nka ni ndenderi wumviki. Iyo bavuze ngo iriya nka ni ndenderi wumviki. Uko numva njewe nka y'intenderi ni ikimasa gikuru. Nkumvire neza. Tekereza neza. Nuko mzumva njewe. Nka intenderi? Sawa. Okay. Ngiye kubaza watu nawe nakubaze. Reka naje nkubaze ikibazo kitagoye. Ninde munyamurenge wazanye imbuto muri ho plateau? Cyangwa se ninde munyamurenge wazanye imbuto ruguru imurenge? Umugabo wazanye imbuto? Ko ndamwibuka neza. Reka mse no gukopeshaho gatoya. Uwo mugabo yazanye ibigori, azana n'ibirayi bita ngo nibijumba by'indofanye. Azana n'ibindi bita ngo ni kinigi. Uwo mugabo amazina bamwita gute? Yagiye azana imbuto nyinshi ariko cyane izo nizo nyamukuru. Nimba bamwita Duasa. Okay, nyani tunaona mubaze. Uwase reka naje nkubaze, iyo ikigori ukuyeho za ndete zose hazasigara iki? Iyo ukuyeho intete zose azasigara umutiritiri. Sawa. Wase. Hupe nakubaze nawe. Reka nkubaze ikibazo cyoroshe cyane. Ni ikibazo cyoroshe cyane, ndabizi ko umwana ukabingo siko wavuze. Mbwira ibituku, imbuto z'ibituku kwibuka. Ibituku urabizi z'ibituku. Zibiri basi. Imbuto z'ibituku? Amabara yabyo se cyangwa uko amazina yabo? Amazina y'ibituku? Ibituku ari ibituku bita ivyubaka. Ivyubaka ni ibituku. Ikindi ni ibituku bita amacoco. Uwase urakoze cyane, urakoze. Uwase arakoze. Wa nyuma nimero 5 bita Nyamunabaroyi. Royi naze adusubiriza ibibazo kabingaye tugiye kumubaza. Nyamunabaroyi. Karame. Ufite amazina y'abantu bakuru cyane. Ni amazina ya kaka. Bakwise amazina y'anyogokuru. Urasa na nyogokuru? Ngiye kukubaza ikibazo cyiza kandi coroshe. Nyamunabaroyi ikibazo cyaje kiragira kiti uvuge ibintu bitatu biranga umunyamurenge. Murakoze. Ikintu cya mbere kiranga umunyamurenge ni ugukunda Imana. Icya kabiri ni ugukunda amatungo. Icya gatatu ni urukundo tugirana twebwe abanyamurenge. Murakoze. Murakoze cyane. Baze wacu hano Nyabarongo. Nanje reka nkubaze utubazo nka tubiri. Akabazo ka mbere karagira gati Murenge itangirira he ikarangirira he? Ni igihugu kinini cyane. Umbwira itangirira naho irangirira. Murakoze. Murenge itangirira mu Rurambo.
ikarangirira mu rugezi. Sawa, akabazo ka kabiri. Ninde muntu wazanye imbuto ruguru? Yazanye imbuto nyinshi zirimo ibijumba by'indofanya byo bita ibirayi mu mujyi n'ibigori. Hari n'izindi mbuto yagiye azana nyinshi nke z'ibijumba ibyo bita ngo ni za kinigi n'ibindi. Ngaho tubwira amazina yiwe. Murakoze, ni umugabo w'abagorora witwa Mirere. Sawa. Urakoze cyane Royi, reka naje nkubaze. Iyo umanuye inkwi ku idari ukazishyira mu muriro zigashira hagasigara ya makara nayo agashira hazasigara iki? Bazabyita ngo ni ivu. Rya vu iyo risigaye rishushe bazabyita iki? Bazabyita umunyota. Karasubiza neza. Wanyuma. hanyuma tukubaza abanyamurenge iki kintu bakunze kubikamo bakita gutya Inkongoro. ndacyakubaza kandi kamwe yerekeye nyine kugira ngo baronke cyangwa se babone amavuta Bakoreshaga igisabo. Urakoze cyane Royi. Umugisha wabitoye. Murakoze nawe. Royi urakoze cyane wishyuwe neza hanyuma igira inyuma Wegera abanyu. ugenda utubwira umugambi wawe mwiza ufite nurangiza usingiriza uwanyu mikorofone mwese mutubwire imigambi yanyu mu ijambo rimwe ijambo risobanutse. Umva mbanze naje mvuge buke. Urabona ko muhamutsindira n'isi Murenge. Buri muntu agiye kuvuga natambuka ikintu azokora mu gihugu cyacu cyo muri Kongo ari Murenge. Niki uzogezaho abandi bantu b'iwacu Murenge wokora? Ngaho wa mbere nagire atubwire. Buri muntu avuge icyo yokorera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Murakoze. Vuga cyane. Murakoze. Jewe icyo nafasha ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ngiriwe amahirwe yo gutambuka muri Miss Murenge, nafasha abakobwa bacu b'abanyamurenge gusenga Imana, kuko abakobwa bacu ntabwo dusenga cyane. Ubu nyine twishyize mu bintu by'ubu nyine ntitugisenga cyane. Nicyo nabasaba gusenga. Ikindi kandi nafasha iriya ruguru amazu yose agifite ibyatsi nayagishyiraho amanjanja. Murakoze. Murakoze cyane. Uwase Solange Nyamadorari nawe Joyce nawe natubwira umugambi wiwe afite naramuka atambutse. Murakoze cyane. Nanjye ngiriwe amahirwe ngatambuka, icyo nokora noreba abana bose b'abanyamurenge b'abakobwa batiga, nobafasha nkabashyira ku mashuri bakiga. Ubundi kandi nkareba n'abashatswe, abakobwa b'abanyamurenge ushatswe afite imyaka 18 azamaheba ishuri, ariko njyewe nomubwira akagira kuraje akasubira ku ishuri. Nje nibyo mbona nokora. Murakoze cyane. Nyansamaza Yeme nawe natubwire umugambi mwiza afite. Murakoze cyane. Umugambi mwiza nanje mfite mbona nogeza ku bwoko ngiriwe amahirwe ngatambuka ku Miss Murenge. Ikintu ca mbere nofasha kubera ko ari ikintu tuba dutsindira c'amafaranga menshi, kugira ngo ikintu nshobora gukora ubwanje notabara muri Kongo, noja mu gihugu ngatabara ubwoko. Ico ni ca mbere. Ikindi mbona nobasha gukora bitewe n'ukuntu nkunda igihugu, kugira ngo wenda iterambere nshobora kugitezamo, kugira ngo kigire iterambere, nozamuka nibomba ngashirayo fangasi. Fangasi. Nyansamaza. Fangasi. Wewe ni sawa kabisa. Murakoze. Nanje ikintu mbona cyane Perusi. Nanje ikintu mbona mpushutse ku Miss Murenge nshobora gukora,
nyoreba nk'abana b'imfubyi nkabubakira amashuri bakaja ku mashuri. Ikindi mbona nyokora shobora kubera bazodoheza amafaranga menshi nzafata nyubake ikibuga c'indege mu Minembwe. Murakoze. azubaka ikibuga c'indege. Royi nawe tubwire umugambi wawe mwiza ufite dore ko wawishura neza cyane. Murakoze. Imigambi mfite ni myinshi ndamutse ngize amahirwe yo kuba nyampinga y'umurenge. Icyambere nafasha urwaruka gushyira impano zabo ahabona zikababeshaho, kuko urwaruka rwacu dufite impano nyinshi. Usanga umuntu afite impano nyinshi aho ugasanga zimupfiriye ubusa. Kuri icyo kintu nagitekereje nakibafashamo. Ikindi kintu nakurikizaho cyane, murabizi yuko ubwoko bwacu twahunze bidutera gukena. Ubu ngubu dufite abakene benshi bivana n'uko ibintu byose babinyaze. Amafaranga nabona twasubira tukareba umubyaruro twayabyaza, hanyuma tugakora imishinga twebwe cyane urwaruka n'abakobwa b'abanyamurenge ndetse n'abapfakazi babuze abagabo baba bagiye gutabara. Icya gatatu nashishikariza abakobwa b'abanyamurenge banini kuzaba bitoza na mu ihiganwa rya Miss Murenge, kuko ubwiza bw'umukobwa ntago buba ku ishusho ahubwo buba mu mutwe. Murakoze. Murakoze cyane, turabashimiye ku bisubizo byiza mwasubije. Ahasigaye Nyanshuti nababwira ibihembo bibateganyirije, turaza kubahamagara mu kandi kanya, ariko mugende muzi ibyo mwatsindiye ababaye abambere. Murakoze cyane. Tugiye kuraba ibihembo byanyu bivanye n'uko mwagiye musubiza ugutandukanye. Hariho uwarushije abandi aratsindira ibihumbi 10 by'idolari. Yego. Hama hari n'ibindi bihembo tuza kumuheza inyuma. Ibyo nibyo tubashije kuvuga, nibyo bihari, ariko hariho n'ibindi kuko yagiye asubiza neza cyane. Ntabwo mvuze ngo uyu mwenyine muraza kumwibonera. Murakoze cyane. Hari n'ibindi bihembo tubaha ibintu byinshi cyane. Sawa, murakoze. Tugiye kubasaba muhagarara hari iminota ingahe tuze kubahamagara tubatangarize abatsinze. Atagiye kuzana ubusinzi ahubwo mu gihugu. Oya, sira fangasi ntabwo arenze. Fangasi bakari korosha. Ariko hari abandi minsi se n'umwe gusa Andika nimero Royi. Ibyo bihumbi 10 by'idolari arabyegukanye. Yego. Aha. Gira Miss Populaire tumugire umutezinka yashubije neza. Tezinka Perus. Asigaye tubahamagara. Okay. Tukaba duhamagaye bashiki bacu ngo baze tubatangarize wabaye uwa mbere n'uwa kabiri n'ibyegera bya Miss. Ubu ni sawa kabisa ko harimo Perezida w'amatora yaravuze ngo mutambuke ducunguze uburyo mwete. Sawa mukomeze mutambuke. Muhagarare kujya mwari muhagaze. Yego. Murakoze cyane, turabashimiye. Ahasigaye tugiye kubabwira uwabaye wa mbere n'uwabaye wa kabiri, kandi icyiza kibirimo ntawatsinzwe. Mukubita amashyi. Ntawatsinzwe. Abandi batatu basigara bazokorana n'uwabaye wa mbere, kubera uwa mbere afite imigambi myiza, mwese azobaheza akazi. Ahasigaye dusabe umwene data amwandikire sheke nziza y'amafaranga 10 by'idolari
narangiza turahamagara uwitwa Inamahoro presidente aze yambike mu misi ikamba. Nakwambikira umuntu watambutse ikamba. Nyantuti namuvuge. Reka muvuge wewe uwo muntu yitwa n'udasanzwe yitwa Roy. Muhobere muduhoberere. Yego mumukubitire amashyi abagenzi be. Mukwambikire neza. Yego witonde ugire neza. Yego Roy wabikoze neza. Nyamunaba Roy. Wena duha ukuboko, bansize uduha ukuboko hano. Yego koze. Félicitations. Icara aho ngaho, icara. Nicara. Mushanyire she. Isinyi yangu isinya hano. Sinya aho tugira twese turasinya. Sinya hano sinyatire zibiri. Nuko kamushikirize. Hata ukamushikirize. Nk'uko bimeze rero murabizi ko mwari batanu mwagiriwe amahirwe yo gutambuka muri ano matora ya Miss Murenge i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ntabwo twagize ngo wenda ngo twabereye ngo biga bita ngo ni igipendero mu kinyamurenge, no. Twagiye dutanga amanota bikurikiranye n'umuntu ukuntu yagiye asubiza n'ibitekerezo. Mwese mufite ibitekerezo byiza. Birashoboka kuba wenda utatambutse kuri iki gitsibo ca Miss Murenge uno mwaka ariko ukazotambuka ku wundi mwaka. Ntabwo tubaciye intege, muri beza mumeze neza, ariko baravuga ngo iyo mugiye mu marushanwa mugenda muri benshi ariko mamuzi kuzotsinda ari umwe. Kuri ubwo rero dusabe Nyanditi ari nawe umudamu uturimo agenda mushikirize iki gihembo ciwe. Ugingo isukari Bora garinha, muviri ngo wafuze. Mumpa isukari mashi. Sukari iri he? Mumpa isukari mu gacu. Nta sukari irimo banza Torero ntago. Muze, muri mubanza wicaye. Muze wihe ntabwo turi mu bintu by'amasukari ariko none iki ni igitaka. Sorry. Bazaca umugani ngo gusaza no gusarurwa ni gute bimeze muze? Ahubwo ni mumpa isukari. Isukari size Zari kwizamu. hari itangazo wabonye harayanditse ko dupokaza amasukari. umva tukubwire muze. Umva sokuruwe. Usanze turi mu gikorwa cyo gutora Miss Murenge uduciriyemo. Twari turangije uri hano wabaye Miss, uyu nguyu turakorana yamwambitse ikamba. Miss Murenge Tumuhaye $10,000 by'idolari, shaking iri aracyayifite mu zose nambireba. Miss Murenge bisigura No umukobwa nyine w'umunyamurenge ufite ubwenge wawushutse, ufite ubwenge gusumba abandi n'abandi barabufite, ariko nayo twabonye ko akwiriye mu bandi bikurikiranye n'ibitekerezo afite ubwoko, afite ibitekerezo byiza, afite imigambi myiza. none niwe uzoserukira abakobwa b'abanyamurenge. ese ugwa gituntu nagwa ndapfuye. Kwega hani isukari yarabuze. N'impamvu umva mbabwire mwabana. None ukuntu ibintu bimeze. Muri mu gukora ibintu tutazi tugahura n'ibibazo tukavuga ati suko abana bakuze nta muco. Miss Murenge muramutora mu gihugu kitari cyane. Utegere tugenda bukebuke. Miss Murenge yego ni byiza kandi cyane. Akuzakabaye byiza kurushaho turi mu gihugu cyacu. Hano turi wabandi turabayiteranje kandi mutegeye izo faranga. Uno mwanya ubaye convince. N'umwana gabanje naravyumvisha. Umwana yaraje arambwira ngo bagize ngo basabye abakobwa ngo 500 iki n'iki ibintu nk'ibyo. Yarambwira ngo bamukuyemo ibintu nk'ibyo je simbimenye ugatwa. None ga
cyangwa nuko wawe yatsinze oya isi ivyo hakika ya cyangwa nisha iri ni iterambere jewe ni iterambere muze mushana n'ibintu bigezweho utegere sha jewe sinanza kuvuga ibintu ngo kugira iki turi mu muco ibintu bivuga ngo bya Miss Murenge tuvyari kabaye ko ari bibi kandi mutegera abantu batanze imisada wumve tuvyakabaye ko ari bibi ariko kandi Miss Murenge yarakuriye kuba mu gihugu cyacu mwaba ngombwa mugafata abakobwa bose mukabatwarira imuhira bagakora Miss Murenge sivyo ariko takundo program Miss Murenge mu gihugu cyacu ntazoreza ifaranga tegera nsinza byakabaye byiza ko twobikorera iwacu noneho aya mafaranga gamare muhaye uyu mukobwa muri mafaranga yogize umurimiri none tuyamwaka kera mwabikoze ariko kandi mukiva kiri hano nawe mukobwa nategera aya mafaranga yogize icamari hari abandi ababarara mu bishanga hari abana babuze ibyo barya aho hari abana batakimenye ingene izuba risa baba mu bibira gusa kumva nk'icyo kintu giteye ubwoba giteye imbabazi ni ikintu giteye ubwoba nk'abo bantu babafashije amafaranga bari hanze bari hehe ayo mafaranga bakagombye kuyazana nubwo bayashoye muri ibi bintu simbigaye ariko bakayashora bakandi bakayatwarira abana bakagira icyo bafungura abagore nta mpande bakigira abagabo nta inkizo murazizi twaherutse kuriya zabiri tituziyozi niko muzehe urakoze ndaza kukuzanira isukari kandi si mwe mwenyine muri kubikora kumvishe ngo n'ahandi bari isukari ndamuha isukari uze kumuha ikiro cy'isukari kurumva mukobwa tambuka hano tuganire hano turi muri famiye sinje kukuburiza ibirori byanyu mwari muri muje nagize ko ari isukari barayikuzanira nuko mureke tuzatubabwira umuco hari igihe biza bishika bikakunanira izo faranga mukobwa sinzi kwatsa ariko mu gihe mukoze iki kintu mwaba mugicecekera hano watambutse turabizi ariko kandi mwibuke uwo musada muri mu gutanga ku bintu bigiye bimeze ukuntu byakabaye byiza ko twokwikusanya tugatora amafaranga tukaja gufasha abantu b'abagabo hari ababyeyi bari mu kurara ahantu hateye ubwoba hari abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye none wewe mukobwa wobwira icyo uvuze kuri izo faranga baguhaye igitekerezo cya Murenge ntabwo ari kimwe ndagikunze kuko nimba mwumvishije imigambi nari mfite no gutabara iwacu byarimo kwitoza muri Miss Murenge ntabwo bisobanura yuko twataye ubwoko cyangwa twabwibagiwe none kuri icyo kintu mufite kinkoze ku mutima muri bano turi kumwe abumva yuko bafite inyota yo gutabara ubwoko jewe n'akazi rimwe nzazamuka ntabare abandi bari bafite ibibazo by'amatike n'ibindi bibazo nyine by'ifaranga bosiga mu mago baje dukoresha amafaranga dutabara iwacu muri Kongo murakoze jewe tayanje sawa ariko nyamara muzehe yaravuze ukuri sinarizi yuko intwari muzehe utubwiye ikintu cyiza mana ko ubaye intwari neza nawe wari ukagombye kuja mu gitabo cy'intwari kagisaro murabizi ko ariho depite gawa w'abanyamurenge wa mbere wabayeho uri intwari ubaye intwari nka Moise Nyarugabo Ruberwa Karaha na ziriya ntwari z'abanyamurenge zikiriho n'abandi bagiye batabaruka ariko uvuze ukuri none udata kuba intwari si ngombwa bashire mu gitabo kandi uri intwari azahera mu aradusunguye utubwije none kube tayari tuzogenda twambuke ese upfana iki na Lazaro n'umwana wa murumuna wawe sawa turakazana uyu mugabo nimba ari ngo mwene wabo na Dr Lazaro ni intwari nka Dr Lazaro nimba ari mukuru we ndaga ngo ni mukuru wa Dr Lazaro akoze ku mutima nari nzi ko Lazaro ari ntwari mwabo kumva afite abandi bavuka n'abintwari akoze ku mutima ako nanje akaratubwiye yewe